Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Ka Executive Committee jong ka Kyntait Hills Autonomous District Council bayalam da u Chief Executive Member uba Thombor Shiwat kala Kyntait mardor ya ka Jingkynnoh jong ka Sengsain Partai Bharatiya Janata Party bakadon ka Pyndonkam Bakla ya ka Pisa naga Special Assistance Grant. Habakren syakilat patai kubor haga shipau tarik banai nailor arjar arpo u Chief Executive Member jong ka Jhadc uba Thombor Shiwat ula ong baka Jingkynnoh jong ka BJP kalong ka bomdon nongrim bat kamsim ladon kano-kano ka Pyndonkam Bakla ya ka Pisa naga Special Assistance Grant bat la Pyndonkam ya ka Pisa kat kumki kendon balaptha da ka sorkar pedeng. Ulay turu baka council kala shimtang kum karam kaba arpo klur tengka naga Special Assistance Grant naga benta ban siu tulap ya ki nong trei jong ka council ya ka bala depan phaipat hadin baka council kala yo ya ka bha naga sorkar jela. Ula ongru baka Pisa kabala yo naga Special Assistance Grant la pentrei kampura da kababha Syaki constituency bat kumbaga long menta ya gani ka scheme ka council kala depan airu ya ka work order kat kum ka Pisa balamang Syaki contractor bat Syaki local community. Haga baydai bat ka Kyntait ya ka yaw musyang market complex uba Thombor Shiwat ula ong baka council kala yo ya ka Pisa kabah nriu pho khandai lak arpo hajar tengka naga sorkar jela bat shen ka Pentrei ya ka yaw ha yaw musyang kan sedang no hakini ki Kyntait sngi banwan. Wa i stock beni lado yo i yang ni central grant yo i man yang SCG tenrei i wa u na strong le wa ong Kyntait Hills Urban Council man go winner council wa Pyndonkam wa best do wa implementing a scheme yo sanction i aja kasan ru le public law sampai nyaw lak tang i Pyndonkam i ga Pisa 97.8% the amount is all being utilized hadu August ajar pau the kamjo le yo i ran ajar kanya ka pra sanction yo i paklo nyaw sulang number of scheme and projects undertaken 195 and 85% of scheme is already being utilized ado menugani bena August ajar pau terle yo bing yang scheme akan pra hende handai dang yo ini handai menang lai go the total number of scheme projects undertaken is 172 plus 94 the handai dang man go dang utilize ga amount kata dang man go 16.39% dang utilize Pisa handai dang lai ter create ki handai yulti la wagani ki create man hadu ukut gani ga stem arjar pa ajar mi gani next financial year man paga yang iga Pyndonkam yang Pisa paga chakan rupanya 5%. Tapi upaya le kena pi wa council i yo ile man yo ile ya ga award yo ile ga reward mo yo ile ga reward wa man i man ga namba yo igni scheme wa Pyndonkam because we are the council we have utilized the money in such a very good way that we have received an award performance grant award that ketika Pisa le ide yo iga the Pyndonkam iga the utilize iga the ega chang tau per teman ngastak ben le wa kena pi wa I council mem Pyndonkam Bakla gi si komti wa jingilang mata morsuat man go wato wa kamor keno gini gi MC yang BJP wa ngi bamsap bamtok ni man stau CAE pen man go iwa man si wan ben spai ba ben chepi wa kene Jingkynnoh ki man go wa Bakla tengah kerpa pi le wa usnyau ba yaki ong ki le man mo wan gi chocho le klam gi ba ya musyang dengan sanction receive yo I le phale close sama nyaw lak the kani one total number of scheme and project taken is less pa prabhandru hawro ga thangi rejintia the government at 97.88% ke scheme Pisa da utilize ga the yo si boy le umpo 4% boy yo si em ga dawa em gi project gi arwa boy dawa man wa membiang site na membiang em ga ti yong ki errors wa hito awa ning the boy yo si boy ni la dang man go ba ji the hito wan ga aja kanya ka pra pau crore nyam sulak di bahajar yo number of scheme and project undertaken is 195 cheese park de pasan yo cuma cheese park de pasan legal scheme da Pyndonkam I hawro grejintia the kauman at 85.96% of fund is already been utilized hado di benai ajar pau
Te man golek man i man ga dang sa man ga kamong fitne wa ga dang emi udang sa katu kan ni skim wa kita le try le apo kan ni skim apo kan ni bnai man the money go wa man go 10% man go po 95% te gini ga kapra ka kende yo I khandru klor nya par lang busana jan te gini udang dang yo ni de pem bhada flow ba kam pem bhada flow ba ka planestment te hendrai gini le man they utilize I yang pesa kamu khandru 0.39% de Pyndonkam I pesa hadu ajar pau te scheme project dang live betul go dang ke bill dang live betul go dang live ki ke dang live ke bill payment dang hadu kan mem go wa thut ya ke bill ite da wa kno gi ongi wa boni contractor wa create dang ne bill myo tinga ongo Stabau wanra hotel bru contractor dan ke komiti yang ngistong thau wa upura organi yoi yenam yin ke government clear ya kata outstanding yang cisin clear yang wi ka pendep yang ni outstanding salary yang di employee yang di kata man da yo teman da tibi katte pia pelaki ina teman itu teman no ketibuan I kan man kan ni ke komiti de perkat to da yo kat ke yo ko sale MD perkat ini bentang skim ni perkat ini buat perkat kan yo ni kong pelaj wa ya ka salary untuk ada staff dua do salary wat ikan di membar na hi ka man kat teman fitib api I wat ilam bar hagini gimna wada pesan I wara ke MDC yo tu lobi pelaj tu lobi yagi staff dan te daw ta ma do katel ma I emigi jing angnut wa kong man katel daw yo im tu na daw I tu lobi dan ko sa ko pelaj ga wo men I tu ke china tu lob man wong ba man sufficient ba I implement scheme ni wi rapaj ba wi kat kam kita ki por ko mun chwa hande ka man katel na siya tu mi kamu ay pintu lada yo kat wo yo ko sala mo caga tulok ayo temut ya ka Kyntait ya ka jing krek kami yang council temut man emme ko ida problem bar sai wi la ka mo nagaliang government hadu kan nu wi ka to lada istik I hagatai outstanding yung I godang pending wo government to lada I wora ka ta sin I to yo clear ba but na gani salary sin clear mo yo like sa pending to mo te dang no on re tao man kan ni boy la se I ka man ka te MK mi sal kur sting ngen rukur cibna mo to le gandi buna sal skandi so san pa kur tam san pa kur to nga man daw yin mi na government release I adu san pa kur ngen ru pa kur cisin release to le dagi ko kam te mangasya ka mo dagi ka so mo te da pending selagi dalam giga boy iga I apa ko di kasar ko I pelak I tulok le kat kamu ya I kuasa kam te